Gejingalang balakot daka HYC ban penpawe kejing kershanik samla pule ke beki Delhi u presiden keseng ubaroi ku parsenrem. Ule penpawe kejing diau nomor kejing duna palat juga samla pule khasi beki kime ki kepa kibawan bane shimbenta. Ule penpawe bagi babon neki bawan ni shimbenta kan kejingalang datang kejat benrio neki wai pak gejela. Bapeni bagajat biro khasi kadang kensting bat kimpat sengutu kejing kia bagajing ma jong kejing ja. Ubaroi ku parsenrem ule pencai beladon kejing ja bat ka jingla tu gijingli eksamen ne gijingkala ka tena pulih putih Delhi kini kedam keta tangi samla narithor rekin keta jurru ya kalawe jong samla pulih ke jela Meghalaya ula banjur bagajing ki kam dai tang na kabenta ki samla narithor ndai ka dai na kabenta kalawe jong baro ki samla kari ha ka baladan lupa ki samla pulih ki bela shimno ela ka jong ka jing im tang na kadaw kini gijing e ha ka pulih putih Presiden ke HYC ula penpawe ke jinggentu bagi patba bagi samla kim dai batna bahado bena jakum gini ke jingja halagi jong giyeng baru labo ke jingkeli bala dagi samla puli bagi kimi ki pa kim shimlang ya ke jingket kli kisang balang kin omla bani kun marwai ula kedoru ba habaja ke jing e ne jingkta na ki matrikam ne ki polisi jong sarkar pedeng ki patba ke jupan jingkershan bat phone kisang balang ndai ke por baga seng ka khot iki bene telilang iki patba bagi samla Ija penban, keba penlong ya kejing kun bahkan telot. Ubala shimno kun samla, ubala shimno yang ada kejingin. Lumba kejing syakta, hakim kejingja, penlong dia beri examnya yang ini bakun tak ter. Wan apa ke? Bahkan toy babor, bahadu belajar kejingja. Lah kalau haying jonga, lah kalau haying jongpi, lah haying jongi, bagi sakit kendil, bandong, bagi don kam yang kejing kelah. Idon kam berbenda yang education system. Pari pardo kerasa. Rakwa bankot yabi shim yang jingkit kia habi. Idon lagi kun giti. Idon yang bahaya hazam kali yang jingkit kri ajoki. Yang kun samla gitu. Inang kri lendi. Banyoi yang ikut sama, ibu kuliah di colleges ibu ber, di school ibu ber. Opiniowan bandang nangika, hangi, aku lagi kerja program. Di Jawa mengi berlayu, presiden juga HYC undan kamsu berlayu ni exam. Presiden juga HYC undan kamsu berlayu kamsorka. Labiang, rebelnya ini yang berlayu. Hangi hajaka, hangi kendala. Wan yakran, bandawa, banwan rajingkela, akan ke education system, dan yang kalau kompeniat, yang pulih putih, akan dari India ini, berokoi. Boleh, nama jomlo, nama jompi, ikut samla, coba cak beli beli ya. Delada mobil dalam dia pak, prinsip yang kejingkit kini, kadung hilang mengi menhala, kadung hilang mengi, banyak perta, banyak hit. Lalaman pergi try pinshim yang tinggi kalau tadi. My question is to the Education Minister of India and to the Prime Minister of India Narendra Modi ji, why can't you conduct an exam fairly? I think you also got this post because of cheating.